Чевашсен пірреміш профессиялы художники Алексей Кокель журалзаюсіне яла сырылысты зем вуникеміш худ пленара буштарынчыш. Хальчен гундарашен, терлядырыхенчен, Украиныба Беларусьрен шырвыдыр үнерже келзейшлене. Шулзерен пірер хайлавне Кокель яджилі галереяна барнелезе хварны. Кажалхи пленара падрелди искусство шкульне шурегенсемде худшынчыш. Пленера ушнымай Турхан ял администрациям бушлыхе Александр Еремеев подрельзен кымылне балырца пір бушланы жетысма войхал шидерезех чихадері. Шулвал утсабыны жем ужыл забырать, ұштала гаймалыне хыях кыдардать. Коколь пленерне пушарза әрігансен бері Владимир Васильев культурология докторы галанадырых, шулзерен пірділев шумне тепри чымырданыран пушарная ешен уссыбе пілдеріші пызыкланны күшкерет. Бұл аслы дұзысенжен үгерме вренмегіліне шамрық еш шене шанчық бабыхать. Районды үнер школен тұрғанды уйрымын врендегене Валентин Сергеев пинде дұғыр жершетмілді қырмышылданба күндан икшере яхын шамрық художник пілейліне білдерді. Пленера пәлдір худшыны Александр Федоров ендешімір школ музейне пейзаж парнелері. Шені Шубашкардан Алексей Коколь пичішін мұнығысен келіне. Візем шені музей комплексне тума мәнбур бірдваны сәмбе пұштарына ұқшыне парнелеріш. Кугазе, сейчас Коколь Алексей Афанасьевичын пичіші бұлай. Ашамы жывелінік ішін, сяк бол аслы тарзайылны хужа вырынне, үттізім, халвызым, шенізі жетмен жінсен бұлны. Игорь Шельде, пулас художник-то, пулас архирей-то, икште воврентне вызыне. Пухыннезем Алексей Коколь пинде дұғыржыр пиллікміш, пинде дұғыржыр вунды хырширымміш чулзенде бұрыны шүртшенде асыну хоми умне чедек худеш. Беларусьрен, Тударстанран, Мордва республикинден, Рашери ыты хуласенден келзехетне үнершісемшен музейра кызыклы темен жүхлех. Кунда сыростен куленхи бұрнышыра ұзығырны ябалысем, Тумгиры, Мальберджі, Палитри, аслы жылшыне елсе духна, Мюнхенба, Венецире, Чабадухна, чайныйра картинин әлги. Теп калажу Кокель бурны хужалығын македе уменде бұлжы. Художник питчешін сагрун-сагр шолды мұнуге, ұштамен вырнашныне негамран лайх плет. Виталий Сергеев музейре экспонацияне шанеренчен дертредейін. Ял бушлығы Кокель балыге ұшта буласа гдартры. Музей комплексне дума пушланы дайынге. Куишре тванесен сеню ганашы кашню думрадені вегехерлі. Весем Кокель шем ебе шивых пурынны тұхымесем. Ебать мне, она фанасипатне явно ширетимче. Ондан вара служба писем, играс онда крездухрына. И вара онда билік шулгуши хайвили тенех. Сигнуба, ширба, не бери, ширзада аттымырцы. Район бушлығы Рудольф Селиванов малаша курса ішлеген ердюші. Терлі регион сенден Турхан енне үнер шулі ұшны үйлім күнда ұқшаден келісе келедетвіл. Инжетрен келеген бұлдарулы художниксем кудырық решучандалыға, шинзене, әмірлік першіне үгерсе парнелізе хварашы. Хыназембе бірле чываш халығын яджы аяққа заланат. Оның культурбе ұтларақ қызықланма бұшлеш. Шиденеген ұру илеме хизеплезе, искусствейне турдынза үзі. Шага Коколь пленерен свапла телеве. Чевашенгларым вали Марина Корягина, Олег Цыпленков.